हेलो। हेलो। थोड़ा रुक करो ना सर, खाली 1 मिनट 2 मिनट। मैं ये बोल रहा ना सर, देखिए मैं आपके पास स्कैनर जो भेजा ना, स्कैनर क्यूआर कोड। Yes, your code already here in my mobile. So problem is network नहीं है ये जगह, तो नेटवर्क नहीं है अच्छा, तो नेटवर्क। मोबाइल हाँ आप आपको जो पेमेंट करना है ना सर, हाँ, पेमेंट ना सर, वेट खाली 1 मिनट 2 मिनट हम हो गया। 1 मिनट सर, पीछे वाला जो स्कैनर था ना, मनोज पाल ओल्ड स्कैनर, या मनोज पाल पे नो पेमेंट, मनोज पाल स्कैनर नो पेमेंट। ओके, न्यू स्कैनर देखो, यू पे ऑन दिस स्कैनर। या te ha kasngi khatlai tarik ngam bakla ha kata si ba kadon gawe company ba te ha ta si nga kum I ba yo ban apply te nga kum apply no ken te la dep apply yang ta la dep ai number phone la dep ai kerteng te ha din kum ba kum tohi kum ar kanta lai kanta kila call na yanga te kila call te la kila kili yanga ki ong ba pikwa ban simlun te ngong nakwa te kano pikwa ki ong ta te nakaliang jonga ngong gade ba la ai silak ngong te ki ong to yo bek ki ong ta te dala ong ta kamot pihak ban submit dokumen ki ong dokumen baro don kam Aadhaar don kam ipik don kam pan card pat ka account number te ngala dep submit baro ta te hadin nang ta dep verify lo baro ki ong ni la dep verify ki dokumen jongpi te nang ta ki ong ba ni la dep verify te nakaliang jongpi pihak ban siu ya ka registration ban ka bank saving jongpi fast saving ki ong te ngala dep siu kumba si hajar aspa sanpo kata de fast payment te nang ta dala dep nang ta ki ong ni la dep verify ya ka neru te sak kawe pidang hab le kata kalong ka insurance saving kyong ka insurance saving te ndala dep kata pan kata kasyong kumba 100,000 raspa 10 ka te kata ru ngala dep te hadin nang ta la dep kata gamut kisaong pihak le saka GST payment for the government kyong ta te hang ta ngala kan dibunriu no ba ong ba kane la de scam namar ngala sutu ba kumno ubreu ba ilun dawa pisa biang nanga uba simlun te hang ta ki ngasa kan dibunriu no ngasa ong ba kane kala de scam ngayo na ka Facebook kalong advertisement na Facebook da kasumi be spam tu te ngaku apply no ken panyo keren batau breu ningkong ukol tawei marsin kol ngau tau ong ukol lejong tau sam nambar te ngasim dala sim wong pihak banyak keren yo brand manager kun sabatai pi ka ba pihak ban le wong ta budget finance loans nakaliang jonga ngala IFR ka khatsau terik lai baje ngam thrai lai baje hapo patakma police station nakaliang ki pulit ki ong ba kani kala de kaba syam bunsin bat kalong ru ko ba hi bantuat ini jajbreu nomor ki ong ba kini jajbreu kunde banajan kide banajangai ong ta te nakaliang jonga kabede batne kam kalalong ka kam kaba sajaman kapor sakapor ngai ba te hangahi merwe ngasmu ba bandong ban penrap ba ki pulit ki haban sim khia bhai kene kam namar ba kane kam kala sajaman kapor namar kum kane jinja jongale kalong ka basuk bah bantuat ini jajbreu namar ladon bat kadur jongu ladon bat nambar ban bayo ban yakol berarp saw ta tahi go be ka chance bah na mata kulit lada sim khia ya kani ka kam